entre brikin ma ikunda pazo sima ulanga katia ko miano posantre brikin kamza sa on pe pombazo katal son atiyaba na salanzele ni yema le jamana ka jire palanga boni dima di sole ka panjo glu sona ngwa zungotia kamna neteti ati selo a pine to don ay kanat yule chukdab san moma de mala bukatan te kanat san pinden temsa zanti selo ma dinan kai gwara ka bande yara nati ente bula bayil dundole mbapra social yangu nyimpa mama ka tuzu ka sorle dinan kanye yili dana inyala yili dana ka jina dunduma dubbinti fi dan shekam mama do video tin yara nawo yara sa shekam da bamme yara lallam yar yara kala ayi dintuna son lashu dalidin yan tale kanyen yala ninin ka bor so sanyin suhungu bozo kuma baso ka zu hal na wutuntu sapun de biyana kana kunnan ban shaw karbe biya gune amar ka son centre mamman shi son le amadon bukata ma ka pi chatna za wayiga ti mahal kaman nimbla ben shalwa nimbla di pason yulin ya nimbla ron ko to yulin ya bon luro pune nimbla ron ko to son de ma nya bule biam pune ne ngoma na la son le bozo ka sotiente son ni ba ka nyu kan mamman ba bor son san ka nan ni lajbo di charna lajbo dum biya biya mba pran yara la sasha kamza sa ay gorna tinya video kala nyen tulu mo ka nyam bawulana yande ay bona nya video ma mba ma nyen cha Facebook nte seki boar nya bana te page ma yulum bala be nyen cha YouTube nte seki boar nya bana be mba wulana mundo so kan do mo na tsa kun la yakuba yile ay ko seki za hajile nyara mu yam popana tozo yande e ka go za chanti di afana dem bien ale pa anala adalci kace a can Facebook tinya hal ni fo sham ban ku mi tafin yala kanan nan munan tawa to ban lebo follow yirma na kan ka jilmo ya ni fo sham ban ku mi tafin yala ga kanan nan munan tawa a can to ban lebo follow yirma to mar katale in yabra yelma ni nirba champion me nirit to pam ni to di ban da fana ka trafon je ko tiya na nya bang da pa da bang da pala dinin trompa no dila la bang ma da fana ami dalelen tale yingna ila selbe bamnon biya sasha kama ka sulu zuru han tulo tangban tulo bansa mazo ama ka wanko nyola ai ko paso toroso ditinin kamuna mita ba ka ba follow ma Facebook da wannan mala hajibse in yabra pun yetele ka ta zurna biya te dunane de zo tamba tamtana mi de zo ka tala nya tanga manga ai nya ban to kuno shamza ba man ka kometi ka she ti bangwana nya bangbaza nya ban dola ka baza di agoza page ma da fa chatla ta kira funa tinin kuro yelteme dinan ka to gor yedde so ka ba yara ben mamman ba ti hapuna na nya puna idan ma kwanta palo shepro sukuto dir wahala dan ma puna ka yulo kam ni to yo ka ba yo nin kuro yete ne to azu na o suhu dinan ka tafsilit lu al zumba be atane be alamishi be alhare la dawsi shana kala da bannahu na zu pam ka sum na wala dawsa ma puna wula ka yan na uma na bombim ka be ma kar galse ka bo fla ka bo ma nin lantaba ma shepun ayan tube ma na cika be ma pala ha ka tura kar puru bar na tuka be ma ayan kul chant san sai bane be hanyu ka be ma kar bur bar don ku pala ya kan na cha ta paga bayilun do na ka palan puru bar da dan kan wonde yan gobselo kar pa palan puru bar da abwar mbe kawula silwa baba dan banya to don ayan babndira kala ni ma kare uniyan dira mbata hanrin chafe yanga malle manda subsalan buba nyimman dira ma da zodiyan kin baka nan sai shawati biyan kan nan la karba kyan dizo sumna wuna ka tun talma tiyan paga ka palla tun talma dizo na zun la so na unga fara tun talma ita paga ayan to dirla no dirgo ka dirno za kai to shekul karpu do mana biya kan fuwa tarsu tun biya dinin ka anyala yiri da amidin mo na suma ditinin ka tafsilu atan min alzumba la dabayu marka nar ma tarbla dabsama zuna wasu pam na ma la dabsama wula ka yan sorle na dam mahama karyan mahamman kam hani payangala mal ko ga den nyam mahamman ma biya ni nyuma kara nyul dem payang nyul dem payang man den nyuma nyul ko ga nyuma bitiya na da gumman la ka yarama to so an dala mahamman al zumba atane na zun le na won sose dan shen kan ka dundon ma karbin yan wumpa dinan ka yi dale zalnin bashar ayanta